ngathi le ANC ephethwe uRamaphosa akubona le ngiyazini akubona into le umsebenzi wethu ukuresquisha i-ANC ngamanye amagama ukuyikhipha odakeni efakwe khona ukuyikhipha bayathanda abathandi i-ANC ayi-ownwa abantu i-ANC eyabantu base-South Africa bonke kufanele ukuthi uma ku-ANC uzizwe umnandi uzizwe unelungelo lokukhuluma nothi lokuvinjwa uzizwe unelungelo lokukhethwa uzizwe unelungelo lokusiza abantu bakithi sizozwana sizokhuluma ke